Vantong official channel thir tu le ngai thatu zong zong te du sakna chi bai kan bu ka chau voin hi zun ni somni sang ni somni pali ni nga ni ania tun tu ma hian hun danga kan laron ti ngai lo tun hnaya khovel chanchin thar gongo rama muslim firfiak ten christian somriat chuang zet an tha thu te tun kar thole nikal ta me ya asama IPS officer anupui hmangaih em boral hnu loka inkaphlum zui ve ta chanchin te kan ron tar lang dona kan channel hi bul tan tirte kan nia thir tu le ngai thatu ten subscribe like le comments te min lo ti sakram turin in khongai na kan han ngen masale cheu ani Democratic Republic of Congo DRC rama tun nai khan Christian somriat chuang zet tha an ni to a khovel huapa Islamic firfiak kalfor tak ISIS te chuan he tual tha na mo phurtu an ni thu an puang ISIS tele an tho puite chet narap thak tak tak awang hian Congo rama Christian biakin engemaw zat chu khar ani bok Christian Outlook in atarlan danin ISIS pol te chuan an Telegram channel a in ti thei takin kan sipai huai sen te chuan Christian somrup chuang le Congo sipai officer engemaw zat an thate ti in po san siam Congo rama hian firfiak pol rang chuan tharum thona na satakin an kalpui renga ISIS thopui te hi Allied Democratic Forces ADF anin tia North Kivu province omanni heng Islam firfiak ten kumin zun thatir a an tha ne na chu chuan mi za som nga chuang an thatling to ani zun ni sari khan ISIS te hian mi somli pakhat an thata masau thingtlang khuwa an beina po mi sompanga jet an thata Congo rama hian ISIS zompol za somni chuang te chuan thu nei na chantumin Christian te an bei thina an ramba ka aleilung hausakna an du awang hian chet an thota ni a soi ani munun ze thingtlang khuwa an beina po mi paruk than ni bok tun hnaya Christian an tha zong zong hi somriat chuang an nia zun thatir nen chuan Christian za som nga chuang tha an ni to a Christian te torna an khongai thakin tong trai puyan ngai hle kum sang ni somni khan ISIS te hian North Kivu le Ituri province a ringot mi zariat somli pakua an lo that to a armed conflict location and event data ACLED chuan kum sang ni somni pathum khan helpol te kuta thi ringot hi mi sang khatan chuang ni na tar lang bok Congo rama hian Christian za som nga panga zet an oma Christian te hian bei ruk bo le tha an tok na sain tong trai puyan ngai hle ani Pope Francis chuan St Peter's Square Vatican atangin zun ni som paruk khan thu chu asiamin tharum thona atop theinan thu nei tu ten na sataka man la ka ngai thu le Congo me pui tong trai pui an ngai thu atar lang Indian Police Service IPS na thoklai siladitia chetia kumsamli pali chu tunkar thole ni tlai khan asam khopui go hatia private hospital name care hospital a anupui kumsomlimi agamoni barbaro kan sarawanga boral hnu lokin a service pistol pailai mangin alua kapin a inkaphlum ve ngal he IPS langwal hi Assam DIG rank IPS officer 2009 batch ni in police officer na mun sang lo thok to ania anna tho thata wangin police choi moina sang president's gallantry medal po lodong to ania ain ka hlum lai hian Assam sarkar adin hun sang le poimo tak secretary home and political nelai mek ani anupui ruang bula inkaphlum ta IPS officer chetia le anupui agamoni barbaru te hi meini sompani sang ni somni pathum khan vai ho in nei dan tlang pui chung te soirem arrange marriage anti mei anga in nei annia fan nei lova hetiang hinima se nu pakop choirem le in hrethiam ton tak annia soi ania nu pain hmangai tak ni in sila ditia chetria hian anupui en kol tur hian thalikal ta tang khan a hna tangin leaf ala anupui dam lo hi abuai pui de uchata hei hian anin ngai nat na le anin hmangai na lan tir chiang viau ni in an soi name care hospital managing director Dr. Hites Baru asoidanin an hospital a hian chetia le anupui agamoni te hi thani vel anen kol to a agamoni hian kumni kalta tang khan kan saravei ti hriat ani in mundanga anloin en kol to a
thani vel kalta tangkhan an hospital a hian uluk takin an enkol ti asoya athi mani thum kalta khan agamoni din mun hi a that lo zual thu an hriat tir nge a ti chuan tunkar thole ni tlai darli le achan ve vel khan ICU wa duty doctor chuan chetia hne na hian anupuin aboral san thu hi a hilta ni hospital ICU wa anupui ruang bula hian chetia chu doctor le nurse tenen anom howa heti lai hian chetia chuan abula te hne na chuan anupui ruang bula ama chawa oma tong trai na hun man adu thu soin chua san lok turin angena an chua san nu minute som vela chuan silai puak ri hria in an tlan lut nga la chetia chu anupui ruang bula lo le drengin an muta theitop choin anun na chan tumin beizui ma se ama inkap ani awangin ti thei an nei zui taloti managing director chuan asoi hetianga anupui boral rual meya asam IPS wal ming thatak mei mani service pistol ngei manga inkaphlum zui ve ngal tamei chanchin hian asam mi puya thongin an lainat hlea asam DGP GP sing chuan thiltheng lungchiat thak tak chu poyati thu soin doctor ten hunrei tak kan sarnat nai natlak buak anupui boral thu an ril hnu loka anun na ain lak sak ve ngala asam police chung kwa zongin kan sunin mintilungai hleani tin asoi hetianga IPS mani inkaphlum tamei chanchin hian India ram news lian alu ana sa hlea keini point internet lamatangin an chanchin kan bi zui ve ngala chetia nupui agamoni barbaro apo hi meichepui tak mai nin meichedin mun choisan na konga tholok tak nin chanchin bua thujiak thin columnist ania Guwahati University atangin Women Studies chungchanga Master of Philosophy nei phangat ani nge hetiang ani awang hian apasal po hi aduat thiam hle in arinom anupui boral ruala anun na lazui veta IPS officer sila ditia chetria hi a biography lam kan hmu theya chuan kumsang khazakwa somsari paruk August ni somni pariata New Delhi apiang ania heti lai hian akumzat antarlan danero kumsomli paliti anitlat thung faranu pahni aneya apa pramot chetria po police officer DIG ni phak hial ni in kumrei vak local ta khan aborala apa nungzuin kumsang ni pakwa khan Indian police officer IPS Assam cadre azoma tun naya anuna harsatna van duaina lungai na tok na sain aphur arit hlea kumrei vak local ta apain aboral san nuwa anupui kansar natna khir tak tuar an enkol buailai thaliam ta nei khan ama sing tu nu anu le anupui nu an boral zui vele a hemi nu meya hmangaih em anupui boral na hian aril rulam na sataka hongin IPS wal meu poin anuna aphur zolo harsatna mang annan na satak atok ngei ni in alanga akhongai thak tak z ani mithiam te soidanin khovela mihring zazela somriat parsen vel hi in angdeu kan oma ma se chu mi te chu in hmuwa in hreton tur chuan dam chung hun in rual lo na dam hun chung a rual lo awangin thil har satak ani anti heng kan an pui tak mi hring te hi kum enge mazat liam ta kan pian malam de ya an lowam to thin emo lo la piang tur emo an nia chu tianga mi hring in ang om theina chu za zela somriat ni in an soiti na ani nangma ang deuh kha ma khosanga emo hun lo la om tura emo anom ve ti na ani chu khati zong kha tun tuma van tong official channel chanchin thar kan nei kan ron tar lan theite ania clear tu le ngai thatu zong te lom thu kan thil vek cheu ani